Mushimiye kuri kutwumva utwumvira kuri FM cyangwa kuri application ya TuneIn. Aka ni kakanya twahariye Menya Nuyu usobanukirwe no wariwe. Aho tukugezaho amateka y'umwe mu byamamare baba baravutse mu cyumweru haba muri musique, muri cinema, muri politique, mu iyobokamana cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi page yacu ya Menya Nuyu ifungukiye ku butaka butagatifu bwa Katolike Vatican. Aho tugiye kukubwira amateka ya Cardinal George Mario Bergoglio watorewe kuyobora Kiliziya Katolike aba papa wa 266. Ababaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abazewite, akaba na papa wa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika. Kindi nuko ari we papa wa mbere utarakomotse ku mugabane w'Uburayi kuva mu kinyejana cya 8. Aha byari ubwa mbere yaragaragaye mu ruhame nyuma yo gutorwa ku itariki 13 Werurwe 2012 mu ikanzu y'ubushumba y'umweru dede n'umusaraba munini mu gituza. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Ni Papa Francis wa mbere umuyobozi w'ikirenga wa Kiliziya Katolike ku isi. Nge ndi TungaPeter, nkushimiye kuburi kutwumva. George Mario Bergoglio nge nawe twamenye nka Papa Francis yavutse ku itariki 17 Ukuboza umwaka wa 1936. Avukira hitwa Florize ho muri Argentine. Ni imfura mu bana batanu ba Mario Jose Bergoglio na Regina Mario Sivone. Se wa Papa Francis yari umwimukira ukomoka mu Butaliyane utuye muri Argentine. Papa Francis kimwe n'abandi bana yarize amashuri abanza yayize mu ishuri ry'abaseziyane ba Don Bosco i Buenos Aires. Mu mashuri yisumbuye yize mu ishuri ry'ubumenyi ngiro, naho muri kaminuza yiga mu ishuri ry'ikoranabuhanga mu butabire Chemical Technology. Nyuma yaho yakoze imyaka mike mu bijyanye n'ibyo yize muri laboratoire y'uruganda rwakoraga ibiribwa. George Mario ibi byose yaje kubishyira ku ruhande yinjira mu biri gutuma turi kumuvuga aka kanya. Ajya kwiga mu seminari ya Villa Devoto. Ni Menya Nuyu ikomeje gukurikira nge ndi TungaPeter. Papa Francis byeruye yinjiye mu bashumba ba Kiliziya Katolike ku itariki 13 Ukuboza mu mwaka wa 1969 ubwo yahabwaga ubupadiri. Papa Francis kandi mu mwaka wa 1980 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigisha filozofi na teologiya muri kaminuza ya San Miguel. Icyarimwe ari na padiri mukuru w'iyi paruwasi ya San Miguel. Mu mwaka wa 1986 Papa Francis yabonye impamyabumenyi y'ikirenga ya dogitora yakuye mu Budage mu bijyanye n'imitekerereze, filozofiya na teologiya. George Mario ku itariki 20 Gicurasi 1992 ariwe Papa Francis w'uyu munsi yabaye musenyeri wungirije muri diocese ya Buenos Aires iwabo ku ivuko muri Argentine kugeza mu mwaka wa 1997. Umunyarwanda ati ibijya gushya birashyuha. Papa Francis byarangiye agizwe musenyeri wuzuye ku itariki 13 Kamena mu mwaka wa 1997 nyuma y'urupfu rw'uwo yari yungirije. Aha urugendo rwe rwo gukandagiza ibirenge ku butaka butagatifu bwa Vatican rwari rurimo rusa n'urutangiye. Ni Menya Nuyu. Tariki ya 21 Gashyantare mu mwaka wa 2001 umunsi wa cyanya yandi George Mario Bergoglio atorerwa kuba kardinali na nyakwigendera Papa Yohani Paulo wa kabiri. Cardinal George Mario mu matora yo gushaka papa yabaye mu mwaka wa 2005 yarayatsinzwe. Kuko byarangiye Cardinal Ratzinger amutwaye uyu mwanya ababaye papa afata izina ry'ubushumba rya Benedicto wa 16. Gusanga ikizabi cyawe ntaho kijya. Cardinal George Mario i Vatican wari ushinzwe imihango mitagatifu, itangwa ry'amasakaramentu, ubutumwa bw'abapadiri, akaba yaranahagarariye komisiyo ya Vatican muri Amerika y'Epfo ku itariki 13 Werurwe mu mwaka wa 2012 amateka yamwanditsweho. Ibinyamakuru birandika ibindi bivuga ko Kiliziya Katolike yabonye umushumba mushya. Nta wundi bavugaga ni George Mario Bergoglio. Aha byari nyuma y'amatora yabaye inshuro 5 kugira ngo hemezwe usimbura Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Cardinal George Mario Bergoglio akimara kuramutswa uyu mwanya w'icyubahiro wa papa yahise afata izina rya Francis wa mbere. Afatiye ku izina rya Francis wa Assisi wicishaga bugufi agendeye ku ivanjiri akanafasha abakene ku rwego rwo hejuru. Ni byinshi wahishwe cyangwa se utamenye ku mushumba mukuru wa Kiliziya Katolike ku isi Papa Francis. Umunyarwanda ati nta kuri Imana itakura umuntu.
George Mario Bergoglio nge nawe twamenye nka Papa Francis akiri umusore yakoze akazi ko gucunga umutekano mu kabari abatuzi nka bounce. Ibi Papa Francis ntajya kure yabyo kuko nawe yivugira ko yabayeho mu buzima bugoye, ngo akaba ariyo mpamvu yirinda kwishyira hejuru agenda mu mamodoka ya wenyine private car, ahubwo agahitamo kugenda mu modoka rusange z'amabisi. Papa Francis nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Katolike ku isi yubaha amasakaramentu aho ava hose akagera. Ibi akaba ari byo byamusunikiye gusezeranya abageni mu ndege ubwo yajyaga muri Chine. Abo bageni ni Paula Podesti Louise na Carlos Ciufardi Eroriga, bakoraga akazi ko kwita ku bagenzi mu ndege. Aba bakaba baratakambiye Papa bakamubwira ko basezeranye mu mategeko iwabo muri Haiti, ariko kubera umutingito wasenye Kiliziya bakabura aho bahererwa amasakaramentu yo gusezerana. Papa Francis atazuyaje aba yahise yemera kubasezeranya ku mugaragaro mu muhango watwaye iminota mike cyane. No, it's not a joke. Reka bagiye gushyingiranwa basomane. Ibi ntago ari imikino, ibi ni ibyanyabyo kuri bano bakundana. Uyu ni umunsi mukuru wo gushyingiranwa wabereye mu ndege. Ibi ni ubwa mbere byari bibaye mu mateka y'isi. Carlos na Paula bavuga ko basezeranye mu mategeko mu mwaka wa 2010, ariko kugeza ubu bakaba batari bagasezeranye imbere y'Imana ngo kubera umutingito wabasenyeye Kiliziya. Aha bakaba bareretse Papa n'icyangombwa cyo mu mategeko. Ni umuhango wamaze igihe gito ubera mu ndege yuzuye abantu. The necessary witnesses were present as well as the plane was full of people. Uyu ni umunyamakuru wa romanreport.com. Nge ndi TungaPeter, ni Menya Nuyu ikomeje gukurikira. Carlos akimara kwambikana impeta n'umukunzi we bakorana mu ndege bita ku bagenzi, yabwiye abagenzi bari babashagaye ati: Mwitegure, mwicare neza mu myanya yanyu, mwambare n'imikandara, indege igiye kururuka. Baje hanze y'akazi k'ubushumba, Papa Francis mu buzima busanzwe ni umufana w'umupira w'amaguru guhera mu bwana bwe, agenda afana amakipe atandukanye y'iwabo muri Argentine. Papa Francis kandi uretse gufana umupira w'amaguru azwiho no guhugira mu kazi ko kwandika ibitabo byinshi bitandukanye, aho byinshi biba bivuga kuri Kiliziya Katolike. Papa Francis kimwe n'abandi bashumba ba Kiliziya azi indimi nyinshi zirimo Icyesipanyolo, Igifaransa, Igitaliyane, Ikidage n'Ikilatini nk'ikirango cy'idini. Papa Francis utavuga ururimi rw'Icyongereza ku rwego rwo hejuru ni inshuti y'urubyiruko cyane. Valerie, I would like to hear you singing. Valerie, ndagusabye shaka kumva uririmba. Nagira ngo ushobora kundirimbira indirimbo. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Turi kumwe nawe Maria nk'abana wifuza ko tuba. Umfate mu maboko yawe, ni wowe unyobora inzira ngomba kunyuramo. Nukuri ndakwinginze ngo uze unyigishe uko ngomba gusenga, ungire umwere imbere y'amaso yawe, unsendereza amahoro. Thank you very much. It's very kind of you. Ni Menya Nuyu aha byari mu mwaka wa 2015 ubwo Papa Francis yaganiraga n'urubyiruko rwiga mu ishuri rya SR Cristo Rey Lewis High School. Valerie yari amaze kumugaragariza impano ye yo kuririmba maze asaba Papa Francis ko yamufasha kuyiteza imbere. Umva igisubizo yamuhaye. My first response to your question is that what I hope from youth is for you all not to walk alone in life. That's the first step. I hope for many other things. Igisubizo cya mbere ngiye kuguha ku kibazo cyawe ni iki? Ni ikihe cyizere ufite nk'urubyiruko? Ntabwo ubwawe wazakora ngo ugire icyo ugeraho uri wenyine. Icyo ni icya mbere. Ikindi, iyo wumva ufite imbaduko, urukundo rwo gukora ikintu ku bantu, shaka abo muhuje intekerezo, mufatikanye, mwubakiye hamwe.
naho iyo ugiye gukora wenyine ubuzima burakugora, urahomba bikagucanga, inzira ikakubana ndende ugatsindwa utaratangira. You get confused. You can find the wrong path. Muri izi ngendo Papa Francis yakoreraga ku mugabane wa Amerika, umukinnyi wa filime Susan Sarandon yanuye ko yumva Papa Francis azapfira i New York. Gusa ibi ntibyabaye kuko nanubu Papa Francis araharaganje Vatican. Nge ni TungaPeter, ni Menya Nuyu ukomeje gukurikira. Uyu mugore Susan asubwa mbere yagize icyo avuga kuri ba Papa, dore ko yigeze no koherereza nyakwigendera Papa Yohani Paulo wa kabiri igitabo cyagendeyeho handikwa filime Dead Man Walking, cyangwa se uwapfuye ahagaze tugenekereje mu Kinyarwanda. Ndimo nsatira umusozo w'agatonyanga mu nyanja y'amateka ya George Mario Bergoglio yavutse ku itariki ya 17 Ukuboza mu mwaka wa 1936. Ubu arimo arazimya buje 82 ku mutsima w'isabukuru y'amavuko ye. Byinshi ku mateka ya Papa Francis wasura urubuga wa eshatu@vatican.com. Nge ni TungaPeter. Icyifuzo igitekerezo watwandikira kuri Menya Nuyu mu ijambo rimwe @gmail.com. Nyagasana barinde.